Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Wa bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Wa bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Wa bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, pada loni main atau pada dipengoleh tandra syukuru ke tandrigang kata lori sisi arajangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkana kepada angkar itu laksanakan yang sampai subuta si babir jamak na wareki pung Allah Ta'ala acan ngangati tepat matu gengkeng ilalana titah, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan solat 5 waktu kita di masjid, terutama menjalankan solat subuh kita berjamaah tepat waktu. Maka dia digurutah lebih ramai mupasala sampai jam 6 daripada sampai subuh berjamaah. Magai nasabah masa romalabbi sampai subuh berjamaah na iya sampai sunat tengah baniwe sebagai rakana. Bahkan mereka tangkalinga hadisan Nabi ta, man shalla subhi ma'al jamaah fa ka'annama shalla kulla lailatin. Nigi pasilan naring sampai subuh nasibah berjamaah fa ka'annama shalla kulla lailatin. Pada nariku mas sampaja sunnah ima pamula pura mas sampaja isah ia panampaja mas sampaja me menita subuh. To mangi maka dolon rakami sampaja subuta na yakia alat biranna risesena pung Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengalahkan solat sunnah satu malam penuh. Na yoro sampaja subuh butuh perjuangan. Alhamdulillah angkat apa ilalana tita atau padang keritu pasilenaran sampai subuta si babir jama acila kanga paha na punaya tanah pung Allah Ta'ala ya de egaga acan ngatinna milo moto masam pada subuh angka mika apa persiapan tamana gangkana atau pada wedding itu mak berjama subuh. Alhamdulillah ya to nama tu sampai subuta sesana panditata pahikmai ahli ma'rifah itu biasa mengatakan bahwa ya kumelo kumata jang macaya ki burumu asorimun rimatu potongan na to pada mati na biasa kan iloma berjamaah subuh pa itu sampai subuh itu petak apa atau lo masam pada subuh insyaallah dampak yang kita akan dapatkan, manfaat yang kita dapatkan wedi macaya matu kuburu tah. Jadi nagaga matu unruak kaminan naitori rupa tawe inari tu kiburu nah pas salama kira lo kubur sampai subuta. Situngan na ya gagawehe perlu ipak biasa alita, perlu ipak biasa wijawijata terutama keluarga atau mutaki hadir. Alhamdulillah. Makanya setiap selesai solat itu kita minta kepada Allah serikuam mengi naureki acan dengan ngati pa polisi matu sampai jalorota. Dibaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa li ta'atik. Payatu atie tak balik-balik urasi makanja makalelesi penadina. Makanya kita minta kepada Allah sang pemilik hati. Jadi kau mangin apa tetta ya tita uku agama na pung Allah Ta'ala terutama sampai jabir jamaah tadi masjid.
Hadirin hadirat yang kami hormati. Pada loni mai tu masalawa anreng itu mapasalama masa lori alai malabir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Angkatu amal dapat guru kita bittah. Ini amalan ijazah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nigi taupak biasa alai nama salawat riwat tu subuh siba waktu maghribi berarti pagi dan petang dibaca 10 kali. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya ko istiqomah kita baca salawat ewek ke 10 pura subuh, ewek ke 10 pura maghribi, insyaallah longa kisapa nama tu Nabi sallallahu alaihi wasallam seribu. Jadi mani meki mak baca salawat malampe ma ponco ega. Ya, salawat kami nama ponco salawat nama malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Nabi ta maka dibacana Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya salawat Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Itu si di umat biasa ibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mak rupa-rupa. Ya. Ya kumeloki mulai salawat Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ibaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang jelasnya ibaca ke 10 pura subuh, 10 pura maghribi. Insyaallah kalau kita istiqomah sampai ajal menjemput kita, lolongan imatu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajal lalu kasih gaga malapesangi salawat ilala tasisu siwaniwi. Rugilah kita. Dalam satu hari tidak ada salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba as-salanna sininna agana pancajipung Allah Ta'ala oleh ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min nuri khalaqa kulla syai. Nasa Nabi ta. Sininna agana pancajipung Allah Ta'ala oleh ku si di sumber yang dari itu sumber cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah pada subuh hari ini dinten dingsa di waktu kita sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah. Nasangi tahu sesa di tona kumana ula cipi kura-kura pengali ko pasa kura-kurang ya isa na dompe bicara nama kurang dari muak jama. Inilah bulan sebenarnya adalah bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asikapatta misi tongan aku pung Allah taala panras iman ngi dirupa tahu. Padahal narampe pung Allah taala ilana kurangnya inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila al-akhiril ayat. Majapus hitungan-hitungan itu pung Allah Ta'ala na pasukurangi ilalan na tasitaungi 12 syahran 10 ulang ilalan na kurangi riwat tu na pancajengan na langi na yatanay minha arba'atun hurum ninapa ni napitte pung Allah Ta'ala angka apa ulam malabi upakolingi di antara 12 bulan ini angka apa ulam napitte pung Allah Ta'ala italla ashhurul hurum. Aga sana ashhurul hurum ulam mapacing ulam malabi pada leba ular ramalangi. Yang mana 4 bulan itu? Yang pertama yang dari itu Zulqa'dah atau Zulqaidah yang ulangi. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Telumpu lagi si todong bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah pacapuran na taungi bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Telumpu lagi si todong-todongnya angka manang ala birana. Aga la birana, agi tajama ibadah apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, angka to ganjaranna malap-pilap pito dosa na tahu nareko pigau imaksiat di 4 bulan ini.
Apa sengi pandritata ulama-ulama ta. Semua ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan dalam ayat ini disebutkan bahawa Allah menegaskan kepada kita sekalian, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ajak lalu gaga mak gau bawang, kurang-kurangi ni maksiat ta. Pakal lebih iye wapai ulangi. Ye kuat dingi aja lalu kasih tak kurang-kurangi ni dosa ta makai, malap-lapi to dosa ta reku tapi gau i. Itu berlaku di bulan haram, di bulan suci. Nah bulan Zulqa'dah ini adalah bulan suci. Telung pula tu isi todo-todo. Berarti yarupung Allah Ta'ala tamu-tamu ki hadir. Siji salakum ki hadir. Demitona pala bagi pung Allah Ta'ala. Dini saparang lalang aleta supaya mega bukut tamatu mamngulu pung Allah Ta'ala sarimudu. Ular ramalangi labat ni. Maga beningi de iga yepai ulangi. Iku ramalami bawa yat dan wangi aleta sedekah mega apalang ilungan tolele di pamasina pung Allah Ta'ala manrasa manaki de naganna tamu-tamu ki hadir. Itu tidak akan cukup kita pakai untuk kembali kepada Allah. Napakangka kisi pung Allah Ta'ala italah ashhurul hurum, bulan suci seperti ini. Jadi namutu mata sebbe biasa mi malap-lapip itu apalang ilungan. Apalagi mapide ceki tapa boleh perintah pung Allah Ta'ala tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat kita tinggi di sisi Allah. Makotoro sabalikna yang ahli maksiat, yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendapatkan ganjaran dosa yang berlipat ganda. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Aja lalu gaga mak dota-dota mau cari pacari pewi ulam malabina pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang halim. Tersyukur maraja alhamdulillah tamu-tamu ki hadir. Di bulan Zulqa'dah ini kita berkesempatan untuk meraih kebaikan. Terutama matu yako tame ula Zulhijjah. Angka amalan ande guruta. Abdurrahman Pak Baja pare-pare. Yako ula Zulqa'dah maku makanjak ku mega-mega pak dongatta sari kambangi angka lalatta mende tanah Makkah. Age baca tungka-tungka pura ki mas sampaya sunnah. Sampaya sunnah tu sih. Tungka-tungka pura ki mas sampaya sunnah tabaca makkada Allahumma rzuqni ziyaratal haramain birahmatika ya arhamar rahim. Upakoling pemang tungka-tungka pura mas sampaya sunnah si boleh-boleh tabaca pak dongangi makkada Allahumma rzuqni ziyaratal haramain birahmatika ya arhamar rahim. Ya kudeta apalagi pak bahasa Belanda bawah ni. Puang tawaring akasih dalek seri kami wadi kami di tanah Makkah. Siarewi Masjidil Haram, siarewi tampunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia biasa anak guru na guruta, magi na sampaja sunnah puang, magi tanah sampaja wajib dia baca, maka dia supaya ma biasa tu kuma sampaja sunnah. Apalagi ku mayahid imana ku hadir alhamdulillah raji mana ki masam paja sunnah sampaja duha sampaja tahajud sampaja hajat pokokna sampaja sunnah lagi wadi jam yang petipur ki masam pajang ilau ya roh serko mangi napasi runtu ki pungala taala Ka'bah napasi runtu ki pungala taala siarewi tampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Zulqa'dah itu mega tu mapasi kapang ja pada si tongan-tongan na idi mina pulai maka dia pung Allah Ta'ala ana inda zanni abdi ya tagatu ka boleh kuasi ka pana takku ku maka dak ai maja ye ulang he masih di maka maja tu boleh na ya ku maka dak ai makanja ye ulang he makanja ka apa tolele bola tu mapa boting dan sebagainya beninge maja ye ulang he ya tenge jamaah haji temen di Makkah. Bulan Zulhijjah nanti, ya kotame bulan Zulhijjah, maka dewi pung Allah Subhanahu wa Ta'ala wal fajr walayalil ashar. Natan rongi pung Allah Ta'ala waktu pak jarangnya, itulah pak jarang yehe waktu subuh. Demi waktu fajar walayalil ashar dan demi waktu 10 hari. Apa itu? 10 pertama bulan Zulhijjah. Yaitu napunewe bulan Zulhijjah matu 2. Dia bulan suci dan 1 sampai 10 Zulhijjah itu
adalah hari-hari yang mulia. Asomala bimana yoro mapamula sidi latu 10. Ampe tu biasa angka tomotot tama puasangi mapamula sidi gangka tamana Allah pera karobai. Jadi ya le sar mati he. Mamagi-magi insyaallah na palamper sungat ta pung Allah taala. Na pa baraka ia tutungat ta pung Allah taala. Na pasiruntuki mapamula sidi Zulhijjah matu tak gangkulangi taale sar alita. Ibadah apapun yang bisa kita lakukan. Yang penting engkau decing jami rotiro 1 sampai 10 Zulhijjah. Terutama karobata. Itu karobahe menurut ulama tafafikih ia punya 2 hukum. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Yang kedua ghairu muakkad. Itulah muakkad sipunangi isariakan ni ia we karobaiwe de nang kana tatang Nabi sallallahu alaihi wasallam gang kamatina. Berarti wajib. Yang kedua, ghairu muakkad. Ya kodene jama itu tambah dosa. Ya pale kuna ko dega agama ka. Dene mariga ka dene jama, tapi de tolo-tolo nga dosa. Tapi rogi ki dega ka palata. Na yoro Nabi si purang isariya ka intalai karoba de nang kana tatang Nabi tungka taun nadapi Zulhijjah ilang kadena karoba Nabi terima karoba bahkan ini nak karoba mana ki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unro batinur Nabi niniri umana sari komade na tama neraka supaya mereka kesiapalan made cimana umana nak karoba ki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sitongan na yoro nari ko to macarat de to maca pikiriki masa lalu masa depanna untuk akhirat namatu ang kami mana napas sedia untuk karobana. Aga guna na mega dito kubangin isaliman mo. Na yero matu de nagagacho cilaka ina sangan guruta asori mun rimatu iri tamana teng kamana kendaraan ang kakiri malalang. Mahaga na makanja kendaraan yor makadahe raji makaroba. Na tahu ha makaroba mega kendaraan na. Opo lagi lino mesti sednya wetu malala ye maku kue kumanya sidrape. Majaran jadi itu malalang. Apalagi kasih telah sepeda listrik. Namun je makara pakadangi kutu telu lelame bola na deje na lalang masa peda ha motor. Makutu mete malalang. Padahal sehat situngan malalang coba negeri malala mapamula rapal tu pangajenne. Talilis lipat ta. Kada tahu aga ya. Itu sebenarnya itu ya, perlu kita pikirkan hari kemudian. Apa itu sitongan nakarobe 2 minatampu tu. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW, ada 2 hikmah kita diperintahkan untuk berkurban. Pertama, kita akan memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar. Ikan aja itu papinya mu warekoe. Fasalli li rabbika wanhar. Ajala alamu tatang sampai jamu jagawi sampai jalima waktumu. Wanhar kuna dapi matu. Akarobaku. Dito nakada ulang-ulang na surga pung Allah taala makaroba. Sisa si tahu. Yero lagi pitu ke si bawah. 2.500.000 kami nama tanre. Megang alin na kota tananya. Alin na pelota tananya. Alin na burasa takwele inanya. Pasti puluh mana. Tapi itulah manusia. Cek demi itu situngan na to maca syukur di sisi na pung Allah taala. Dan inilah tanda-tanda hadirin sekalian. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, yang paling pertama Allah tonjolkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi to makaroba itu nak pitangi makarepu ang usukuru kipapidalita. Itana je tapanya menyama kapuangi. Sisa si taung to makaroba. Yero lagi pitu ka si bawah, si di samping. Maka rumah tu model naro. Sori mondri seringi-ringi. Ya. Tapi di sana panita tanah palapa bangsa nana yehe. Nah, sebab pakuliat di rupa tawi masih diberikan ruh so keringanan. Kemudian yang kedua, hikmah atau makaroba yaitu la'allakum tattaqun. Bitangi ko pung Allah taala tanra tunrutta perintah pung Allah Subhanahu wa taala. Ngakana ilala kurangin rampe puangi la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu ko makaroba kinasa pung Allah taala la yanalallaha luhumuha. Dina perluangi pung Allah taala jukuna wala dimauha nayya darana walakin yanaluhu taqwa minkum. Na perluangi pung Allah taala karobata magamu taqwa ta lo di sisina.
Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu pasti berkurban. Ini bawa intinya roh. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pasti berkurban. Karena berkurban itu butuh pengorbanan. Asal kata pengorbanan itu dari kurbanan. Kenapa seperti itu? Karena memang kita butuh perjuangan untuk berkurban. Memang maka dah loto-loto dia 2.500.000 misalnya ya beriang ke panitia masih kita. Baiklah bawa dia 2,5 juta. Yor lagi matu de sekedakan nama tu nalek jamilat nabi garu. Itu maku kue hati-hati ki. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hadirin sekalian. Iku makaroba kita niakan sunnah karoba. Aja makara tope mamatu meluto kaya makaroba. Nasar ya sana ya tu. Mak janji ke kupung Allah Ta'ala. Mereka napala tu panitata. Bedakan itu sunnah kurban dengan nazar. Janji ke kupung Allah Ta'ala. Ya kode tak keroba. Madosa ki nasabak janji ke kupung Allah Ta'ala. Ya matu kumega. Ase urupa. Meluto ka makaroba. Tapi cek demi ase na dupa. Dia janji makaroba. Itu niat namanya. Ya me kumega tadupa. Dari tak keroba madosa ki. Tapi nak kada ai cek demi je dia negana. Ada tu nak uji kiki, nasunah kami. Apa maniam yang sana? Ime ko makka daki, ya ko lulus imatu anakku macam pegawai. Melo tu makaroba, lulus anakna, mencapai targetnya itu disebut nazar. Yang cita ko pengalatan, akaroba ki, na yero lagi na karobata, dena wadi tanre, deka wadi tala namo bulu-bulunna. Mak janji maka da melo ka makko he no makaroba, ali na to pa tumungkoy manang. Ita lain nazar anu ya berea. Ini hadirin sekalian, mungkin kita semua sudah paham itu tentang fikih kurban. Fikih kurban hadirin sekalian. Kemudian selanjutnya, angka agak-agak biasa madarina lupa tahu ilalana bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada sesuatu yang sering kita lupakan. Apa itu? Nasang itu panditata saling mendoakan kebaikan. Madari lada yang lupa ya otomatis hadir. Ya ku ulang haram pada ya he. 4 bulan ini kita lupa mendoakan sesama kita. Terutama teman-teman yang hadir, kita doakan saudara muslim kita yang ada di Palestina. Woniriolo tanyana pato. Itu Rafa itu di Gaza itu diserang lagi. Matangan kasih matindro anak bicu ini. Bom. Hancur mana otak kalian. Inilah kenapa kita ini umat Islam sebenarnya di hari kemudian nanti pertanggungjawaban kita besar sekali. Besar sekali. Apa yoro gedi kasih di pakuliat ta tomilo do mani bawah mambagi-magi na pasal mana sila surat ta ingkukuro Palestina. Kalau misalnya ada donasi-donasi tentang untuk bantuan ke Palestina, syahagi. Setidaknya angka rasa empati tak kuro sila surat ta tomatoki hadir. Masa bade itu gaga pakulian na umasalangi makukueh na rekod itu masjid di. Makanya di bulan haram ini kita memperbanyak doa-doa kita untuk saudara muslim kita di Palestina. Semoga insya-Allah di hari kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lihat selama ini di Palestina, apalagi makukui canggih ni okoni HP werita keadaan kurung. Iman hormati tuntuk kimato hasil murid Allah Subhanahu wa taala. Iya, cagiri-giri kasa dimita maka dawe yematu ro pakutanana Allah taala magi mitete sila surah makuro. Namun pak dogang itu gaga. Setidaknya tilo doang iwi. Eko tita ita bacangi Fatihah, memagi-magi napa selama mana kuro hadirin sekalian. Terutama di bulan Zulhijjah nanti kita perbanyak doa. Semoga wija-wijatta mancaji wija-wija masalih. Rabbi habali minas salihin. Iku bulan Zulhijjah itu surah kesutungan natu Allah Ta'ala perbanyak doa untuk keluarga kita. Terutama wija-wijatta. Apota keturunan tah karena kita mengharap memagi-magi padai alat biranna ahlakna Nabi Ibrahim, pada ahlak Nabi Ismail, makun reta pada Siti Hajar. Itu yang kita minta, barakah Zulhijjah. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang samarah, sakinah mawaddah warahmah, seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini sering dilupakan hadis sekalian. Lalu bawa mi ulah Zulqa'dah, lalu bawa mi ulah Zulhijjah, lalu bawa mi ulah Muharram, migelada je pimali nampai. Tari pimali bawa na niniri. Dia tu di mapamula ki kutanggal siko Dia tu di. Gangkana dia naga gawat tunna untuk papole dece. Tu di zaman pikiranna.
Pimali bawa pikiran. Imi tu napi maliangi pungala ta'ala ilalana ulang haram. Jangan bermaksiat. Imi roh. Aja lalu murotak-rotaki ulang malabiku. Iko mapi decengi insyaAllah. Nawariki pungala ta'ala lomong-lomong atau utaki kehadi. Nah kemudian yang terakhir. Angka asyik di kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh salah satu sayyid di Tanah Mandar. Ukku Tanah Mandar, yero ande guru Ki Haji Imam Tahir, Imam Lapio. Waktu nama ngoleh ku guruna, asalna guruna Imam Lapio, As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahil Jamalul Lail Al-Husaini. Waktu nama ngoleh ande guru ta, Ki Haji Imam Tahir, nadapi ulang Muharram, pada saat itu dia meminta doa kepada gurunya. Guru, illo doangi ka, mamagi-magi wadika patuja anak kampuku. Payero riolo nasang, ukolapio ang kamana rupanna kuro ahlak na rupatawi. Kami na matarae baca-bacana, doti-dotinna ang kamanin kuro. Talinga kasi simak-simak, baca-baca, supaya wadika napas salama kung Allah Ta'ala. Sidimi bacana, talay simak na suratu Yasin. Akhiro, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Yero simak na ro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.